Kadien balaklat no wave samla uba kerteng kersan bor mukti uba apa hara haga jingking naga jing syabat ding elektrik haki kandiat snyi baladam. Menta kasnyi ka artarik urempang arajar arpeusau na kaliang ka ribhoi youth welfare organization kalalej banyak kenduk markhmat bat minister badai kmi ya ka tenat power ueti mondal ban kerpat bat dawa ya ka compensation lane ka jingerap naga sorkar naga benta jong teu samlau baladu no yala ka jing im bat kila dawaru de bandon no ka jingker lane ka fencing wall haman laki transformer kenang bakane ka jingsha bat light kanom jia kha hapo ka district bat ka jelahi barok ka wei. Untuk sini kejenguan juga untuk ya minister in charge juga CNRD block juga power don di at di mat pengiwan nekren kawai galong ada jingklat no jong wei samla na po dong akan di boy jongi lead kersen bor bukti pada kata jingklat jadi karena jing sabat light pengiwan mengundu yang kabinet minister ba eti mondal dia berkerpat dan dia berdawa ya ka composition jingerat nam naga government ladi ini mentaruh kum kena samla orang train naga yeng pada itu mau hiba kersan kan naga yeng te pada kalian minister ola ai ka assurance ba unpek ya kata kambat nang badang niat dan penyo cimento yang dia kena samla udu ya jingem pada kalian jungi ka sengila dawaru ba di bandar biang no ya ki jike dan ki fencing wall yang man ki transformer ki badan harani ka dong ka tanjungi kenang bagani ka jing ja kumgani ka jing sabat lai kanam ja shu kha hagini haga district jungi dan haga jelahi berkowe bas koi ka poin ka bangiwan kendu mentasni kalong sa ka jing dawa jungi ba kumthung video thamai no full fledged video namanta ka sting block nama baru seketangi live na ia video ba shutung ulong tang bersudan tak kerteng umpat la ban authorize wat ya ka ban siu ya ka pisa ne ya kan do jindot kam jung pai ba tena kaliang jung minister hi mentahi la assurance ka taru bon la de forward ka taru de le ban mentahi long ba un sathung no ne sa scam no ya uni video ba mentahi full fledged video jung ka sting block jung